ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த இலங்கை மோப்ப நாய்களின் சாகசங்கள் நிகழ்வு இந்த மைதானத்தில் அரங்கேறும். සෑම සංදර්ශනයකම අපිට තිබෙන අනන්‍යතාවය ඔවුන් එලෙස ඉදිරිපත් කරමින් තමයි මේ සංදර්ශනය හැමදාමත් ඔවුන් අරගෙන එන්නේ. අද දවසේත් ඔවුන් සූදානම් අංක 48 K9 සුනක සඳරුවන්ගෙන් නිල අවසරය ලබා ගන්නවා. මෙන්න වෙලසින් संदर्शन खंडावे दर्जे ඔසවන්න සූදානම් ස්පෝර්ට් යාළුවා තමන්ගේ නිල ඒකකයේ දර්ජය නිර්මච්ඡාගේ දර්ජය මෙලසින් ඔසවන ලබනවා විද්‍යාපීඨ කඳවුර තුලදී. මෙලසින් මේ අනතුරුව අපි අරගෙන එනවා ඔවුන්ගේ තිබෙන හැදියාව කීකරුකම පුහුණුව කොතරම් දුරට වුන් හදාarලා තියෙනවද කියලා අපි ඔබට උදාහරණයක් මගින් පෙන්වන්නට තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ජෙෆ්රි நாங்கள் இப்போது பார்த்தது හොඳයි ආදරණීය පුංචි දුවේ පුතේ ඔබ දකින්නට ඇති සුළුකින් පස් දෙනෙක් එකම එක් විධානාත්මක සංඥාවකට එවන් නැත්නම් ඔගේ එක අනවචනයකට හරි අපූර්වවට ඒ කියලා දුන්නෝ ක්‍රියාකාරකම් සරඹ ඔවුන් අද දවසේදී චීන වරායේ කඳවුරේ ඔබට පෙනෙන්නට ඉදිරිපත් කරා. බෙල්ජියන් මෙලනොයිඩ්ස් වර්ගයේ සුළුකින් දෙදෙනෙක් ඒ වගේම ලැබ්‍රඩෝර් වර්ගයේ සුළුකින් දෙදෙනෙක් සහ එක් ඉංග්‍රීසි ස්ප්‍රින්ජර් ස්පැනියල් කියන වර්ගයට අයත් සුළුකෙක් තමයි මේ ඔහුගේ කීකරුකම අපුඩියක් දෙන්නේ නාලකට නාලේ වගේ පොඩ්ඩක් සත්‍යයට වඩා හිතනවා මේ යාළුවාට ගණන් පුළුවන් කියලා. මේ යාළුවාට ගණිතය ශාස්ත්‍රය පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒක අප කතා කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම තේරෙනවා. හැබැයි මෙයාලට පුළුවන්ද කියලා හිතෙනවා අපිට. அனைவரும் நாங்கள் பார்க்கலாம்
எங்களுடைய இலங்கை விமானப்படையினுடைய மோப்ப நாய்கள் தண்ணீர், நீர், காற்று, வெப்பம், நெருப்பு எதையும் தாண்டி செயல்படக்கூடிய திறன் கொண்டு நாங்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வேளையில் இவர்கள் புத்திசாலித்தனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை கணிக்கத்தான் நாங்கள் இந்த கணித விளையாட்டு போட்டி இங்கு அரங்கேறிருக்கின்றது. பார்க்கலாம். 2 இலக்கம் 2 கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பாப்போம் எங்களுடைய ஸ்போர்ட் என்கின்ற செல்ல பிராணி 2 என்கின்ற இலக்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாரா என்பதை நாங்கள் இப்பொழுது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பார்க்கலாம் சரியாக தேர்ந்தெடுக்கிறதா என்பதை. நாங்கள் கூறிய 2 இலக்கத்தை எமது ஸ்போர்ட் என்கின்ற இலங்கை விமானப்படையினுடைய மோப்பனாய் தேர்ந்தெடுக்கின்றது. எங்கே உங்களுடைய கரகோஷங்கள், கைத்தட்டல்களை, ஆழ்ந்த கைத்தட்டல்களை எங்களுடைய ஸ்போர்ட்டுக்காக நீங்கள் வழங்கலாம் இந்த நேரத்தில். හැබැයි විෆ්‍රි එහෙම දෙක හෙව්වට අර කනාවට හරියන දේවලුත් තියෙනවා. අපිට එහෙම වෙනව නෝ තැන් වල. හැබැයි එහෙම අපි එකක් දීලා එයාව මේක පුළුවන් කියලා දක්ෂයෙක් කියලා වෙන්නන්න හදන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් බහැලා අර පැත්තෙන් අපිට එකතු කිරීමක් කරන් දෙන්න අපි පුංචි යාළුවෝ දෙන්න කියන. මොකද මෙතන අපි ඉඳලා කිව්වොත් අපි යාළුවෝ හිතා අපි ඔක්කොම මේ සැලසුම් කරලා මම මේ මාවලත් එක්ක ආවේ. ඒ නිසා ඔන්න කතා බහ වෙලා ඔයාලා වැඩේ කරගෙන යයි කියලා. නෑ අපි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මතේ අයින් කරන්න සූදානම්. ඔන්න ඔයාලා තමයි මේ අපිට එකතු කිරීමක් ලබා දෙන්නේ. කැමති අංක දෙකක් ඉක්මනට ඉෆ්‍රි කැමති අපි පොඩ් එකකින් ලබා දෙන පොඩිත් එක්කෙන් අපිත් එක්ක එකතු කරගමු. நிச்சயமாக நாங்கள் கூறியது போன்ற இலக்கம் 2 ஒரு இலக்கத்தை கூறுவதன் மூலமாக இது இலகுவில் நாங்கள் பயிற்றுவிப்பதன் காரணமாக இலகுவில் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் எண்ணக்கூடும். இந்த மோப்ப நாய் எங்களுடைய விசேஷ பயிற்றுவிப்பாளர்களினால் கூட்டல், கழித்தல் போன்ற கணக்குகளையும் இலகுவாக செய்ய முடியும். அந்த வகையில் நீங்கள் பரிசோதிக்க விரும்பினால் 2 இலக்கங்களை சொல்லி கூட்டல் கணக்கு வருவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும். ஒரு இலக்கத்தை சொல்லுங்கள் பாபு. மறுபடியும் 2 பிளஸ் அங்க பහ. ඔන්න දීලා තිබෙනවා එකතු කිරීමක් ගණිත සමීකරණයක් අංක දෙකට එකතු කරන්න ඕනේ අංක 5ක්. හැබැයි මේක අපිට කිව්ව සරින් මතක් වෙන උපකරණ කාරණාවක් තියෙනවා. එක ජංගම දුරකථනය, නැත්නම් කැල්කියුලේටරය, නැත්නම් පෑනක් හෝ පොතක්. මේ සියල්ල අපිට සතුයි. හැබැයි මෙයාට ඒ කිසිවක් නැහැ. අංක දෙකට 5ක් එකතු කරන්න රවුම වටේ යන ගමන් මනසින් එයා තමන්ට දීපු සමීකරණය විසඳනවා. ඉන් අනතුරුව අපිට ඔහු නිවැරදි පිළිතුරක් ලබා දෙයිද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය දැන් ඔබ හමුවේ තියෙනවා. වෙන එකන අවස්ථාව. அங்க 5යි 2යි හරිද 7යිද? ஹரித நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆழ்ந்த கரகோஷங்களை நாங்கள் எங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் என்கின்ற செல்ல பிராணிக்கு வழங்க வேண்டும். போதாதே, இன்னும் நீங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும். எங்களுடைய சின்னஞ்சிறார்களுக்கு இந்த கணக்கை நாங்கள் கூட்ட வேண்டும் என்றால் கால்குலேட்டரோ அல்லது கூட்டல் கணக்குகள் செய்ய பேனாவோ தேவைப்படுகின்ற. මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා ඒ සමීකරණය. සම්පත් අංක 10 බෙදන්න. නෑ අපිට උත්තරේ මෙතන ගන්න බෑ. 10න් 8ක් අඩු කරමු. ඉක්මනට අද දවසේ තිබෙන කාල වේලාවත් එක්ක අපිට මේ සම්දර්ශනය ඔබට අරගෙන එන්නට ඕනේ. ඔන්න ඔබ දෙන සමීකරණ තමයි අපි ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා ස්පෝර්ට් යාළුවා විසඳන්නට හදන්නේ. අපි බලමු 10න් ආසල් තරග ක්‍රීඩාවල ඒ වගේම අපේ ජාත්‍යන්තර තරගවලදී දකින්න පුළුවන් හරි ලස්සන කඩලු මේ තරග. ඒ වගේම තමයි අපි මේ යාළුවත් එක්ක එකට දෙලා අද දවසේ කඩලු පැණිය මේ තරගයකට සූදානම් වෙනවා. ඩාන්සර් කියුබිට්ස් බ්‍රිට්සන් කියන ඒ සියලු දෙනා තමයි අද දවසේදී මේ කඩලු තරණය කරන්නේ. එකින් එක කඩලු තරණය කරලා හරි ලස්සනට අපූර්වට බෙල්ජියන් මැලනොයිස් කියන සුනක වර්ගය තමයි අද දවසේදී මේ කඩලු පැණියේ ඉසව්වට අපි අද සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඉලින්ම මේ ඉසව්වට